cyane mwagaza mutaramana cyangwa mwaneze wakamba gukura ngo zagenze cyo bigenda gutyo akama kubibarira ko habe n'inyoni muri Kongo nta muntu ariko iwacu President Nchomeni turabasuje cyane mwese aho muherereye ku migabane itandukanye amahoro y'Imana abane namwe twari tubakumbuye cyane ndabizi ko namwe mwari mudukumbuye abenshi bagiye babitubwira ko tudakora n'igute ariko kandi ishuguri z'iki gihugu nk'uko bisanzwe murabizi no kutubabarira abakunzi bacu turabasuje mwese aho muherereye turabizi ko mudukurikirana umunsi ku wundi mu by'ukuri muraba agaciro kuri twe tubashishikariza gukora subscribe share like and comment kuba atarayikora rwose mugende mudukandireho numvise round umugore umwe avuga ngo abantu bari kugira nabi yo gukanda oya ndabizi ko hoba guhuga gusa ariko nta mutima mubi nta nabi mugende mudukorere subscribe abatarayikora twongeye twaje kandi murabona ko dufite umutumirwa wacu mwiza cyane ni umumama mwiza araza kubibwira nta mutima mubi ni umumama w'umutima mwiza cyane ni umuturanyi ni umuvandimwe muri Kristo araza kubibwira muraza kumumenya ndagira ngo twumwegeze kugira ngo atwibwire ni kare murakoze cyane ku mazina ni Rutimiriza Jolie ndibwira na Kinyamurenge cyangwa umuco kabisa nta Kinyakenya turanze Kinyamurenge original ku mazina ni Rutimiriza Jolie twari bivuze umukobwa w'abashonga kaba mukazana abanyabyinshi kaba ntuye hano i Burayi umama nduwatse ese azavuga ngo umukazana w'abanyabyinshi none naho bazavuga ndi umugore w'abanyabyinshi none se umugore se umukazana nuko umukazana uri umwishwa w'abakihaye ndi umwishwa w'abadahugu yego abadukurikiye wenda hari abashobora kuba badukurikiranye ibya mbere ku mazina n'ingene nitwa Ingene Grace cyangwa se Grace uwo niwe njyewe rero abashaka kumenya details nyine zirezire twaribwiranye mu biganiro byacu by'ubushize dukurikirana mukamenya uwo turiho rero topic yacu y'uyu munsi turaganira hejuru y'umugore mwiza mu rugo nkuko twabibabwiye turaducishaho ibiganiro by'iyobokamana inyigisho sana cyane nyine abamama kubera ko turi abamama ni uguhugurana no kwigishanya cyane topic rero dufite uyu munsi ni umugore mwiza mu rugo umugore mwiza ni bene uwuhe umugore mwiza aba ameze ate umugore mwiza ese ubwiza tuvuga ni bene uwuhe ariko nizere ko ubwiza tuvuga ntabwo ari ubwo ku isura rero uyu ni umutumirwa wacu turaza kuganira rero tumuheze ijambo dukomeze kuba tuganira ese wowe mwene data muvandimwe umugore mwiza urabyumva gute umugore mwiza ni bene uwuhe umugore mwiza wowe uko ubyumva uko ubibona ubona ko umugore mwiza ari nka gute murakoze cyane ibintu ubu nyine ibintu byabaye byinshi n'amacano yabaye menshi abantu benshi nyine ubu nyine abantu benshi basigaye bari kuri YouTube kandi kuri YouTube hasigaye hacaho inyigisho nyinshi hari abavuga nyine bakavuga ibintu byiza hakaba nyine n'abandi bakavugira ibintu bitari byiza ariko kujya iyo bivana n'icyo kintu baba bavuga haniho n'ibyiza gusa kubera yuko YouTube yaje ikemura ibintu yigisha abantu yigisha umuntu ubu nyine umugore n'uwo bari umugore mubi agiye akurikirana ibyo abandi bantu bavuga akaza agenda hariho akajambo yose agenda akuramo kubera kuko hano kuri YouTube hariho abavuga ibintu byiza byinshi z'inyigisho ukuntu umugore yo kuba ku rugo ukuntu kugeza no guteka habe no guteka abantu bigisha guteka basigaye bigisha guteka habe no gusasa habe no umuntu wese ushaka kwiga aje kuri YouTube ndimo kumva bayivuga ngo nimbiga gusa nziza nkumva baba bayita bivana nuko wayikoresheje YouTube wayikoresheje neza ni nziza wayikoresheje nabi yo cyane hari umugabo umwe wavuze nimba ari umugabo nimba ari inde yaravuze ngo kujya ngo kamera ngo ni nk'imbundi wawe itunze aho bibonye bagutunze kamera so kwitinya arayitinya kujya bagutunze nk'imbundi kamera yo kwicisha kamera yo nako mu yandi magambo ni kimwe n'ururimi sa numva muri inzu ngo yararemze ngo ururimi kuna kantu gatoya ngo ariko nyamara amagambo yago barakomeye kurusha amabuye no umugore mwiza tuvuge ni ku mutima n'umugore mwiza mu mutima uburanga gutya ku isura uba mwiza uri mwiza kuranga ku isura n'abakubona hanze
bakavuga ati uriya runaka mugore ni mwiza ni mwiza Aha. runaka afite umugore mwiza twebwe twarebye gusa ubw'inyuma twarebye ubw'inyuma tubona ni mwiza nyine ku isura ukuntu ateye ukuntu asa ukuntu ameze ukuntu yambaye ibintu nk'ibyo ariko umugore mwiza ni ku mutima dusubira inyuma hari umuhungu umwe ni mwene wacu nyine ntavuze rimwe yayigeze kumbwira aho ashaka abageni arambwira ngo njewe ibyo ngibyo azavuga ngo umutima ati umutima ntawuzubona nta n'uzawurangiza ati njewe gusa ngapfa kubona umugore mwiza mwiza uko umutima wawe ushaka iyo bafite umutima mubi iyo bafite mwiza ngo umutima uza uhinduka ngo ariko isura untiza ihinduka ngo agapfa uje kuba uri mwiza gusa ngo nawe ibintu tubimbwire hari n'abantu ngo bazareba gutyo nabo ngo sura siro none iwe akeneye mwiza ku isura n'abantu bose bazavuga ngo nakagira umugore mwiza ariko ibyiraga by'umutima ntitubizi ngiwe nzaza byita ngo zoza ari mwiza cyangwa zoza ari mubi gusa bapfe kugira isura nziza ariko naje aho ngaho uwo mwemera oya kubera ko oya nje sinomwemera oya sinomwumvira ukuntu impamvu ki uwo mwemera uzi igituma nomwemera hari ubwo yogenda gushaka cyane cyane bazavuga ngo hari ukuntu cyane cyane abantu b'isura hari ukuntu bavuga ngo bakunda kugira umutima mwiza cyane abenshi ariko nanone ugasanga wagize kubuhanya wahuranye na wa wundi ufite isura mbi akagira n'umutima mubi ndakurahiye aho noneho kugira ngo bigende gutyo ureba ujya w'isura yanagira umutima mubi cyane bakazavuga ngo mukanaka ni mwiza ariko agira umutima mubi ayo none ako kandi ariko gakandiga iciza nuko bavuga ngo naka runaka agira umugore mubi ariko umugore w'umutima agira n'umutima mwiza ibintu nyine byose mu kinyamurenge biratandukanye ariko iwe biratandukanye nyine ariko iwe urumva yabonye aho kugira ngo ahombe ku isura ahombe no ku mutima yopfa guhomba kuri kimwe yohomba ku mutima utarangizika ariko akagira isura nziza we nuko wumva we urumva gute umugore mwiza ni ufite umutima mwiza ariko bitarebye ngo isura ntabwo ari isura ni umutima mwiza uko niko kuri naje ndemezanya nawe ariko nawe warugiye kushigikira wa muhungu ngo yopfa kuba mwiza ngo ariko ngo kagira noneho iwe nabonye ngaho yagize uruhu rwo gushingana mubi agira n'umutima mubi reka mpfe kuzoshaka mwiza w'isura ku ishuri utanga n'amazi mu bashitsi abantu bavuge ngo kweri nyine narangiza agire umutima mubi ndaguciye mu ijambo hari umugabo twari tubana ahantu i Burundi uvuga mwezina abanyaburundi ndabasuhuje nibazobona kino kiganiro wumva iyo salamu rwose turabasuhuje cyane uwo mugabo yari umugabo mwiza akaba umupasiteri akaba umurevera ariko akagira umugore mubi ku isura cyangwa ku mutima ku isura umutima umuntu kugeza umenya umutima w'umuntu wari uko byenda mubana mu nzu cyane ariko hanze nagaza mbona n'umuntu usanzwe umutima wenda narinze ariko umugore mubi ku isura uwo mupasiteri uwo murevera akaba mwiza kandi akaba umuntu ufite confidence w'amafiyeri mwiza pe noneho ngo bakaje kumukutana ngo baje kumukutana umunsi mwaje kumukutana aramubaza ngo umugore wawe ni uwo akaba yajanye n'undi mugore kina mama waho muri iryo kanisa yaba umugore waje ni muri yerekana kina mama Mwana mugore wiwe kubera kuko ikindi kubera kuko atamufitiye confidence yaramufitiye confidence yazabona atari proud nyine ntabwo amubere ikindi kandi kijanye ni ejo bundi ubushize twavuganye n'umudamu w'inshuti yaje muri Amerika arambwira ati kubera ko ibintu zateye zuba umuhungu arimo kwirukanka agashaka umukobwa hano muri Amerika mubi nyine nawe kuko uzumva utamubereye kuko nyine uko abantu babyumva yarangiza ngo umukobwa akirwanka hanze yamara kugera hanze akadekarara umugabo akagenda yamara gushika hanze umwe ngo akamagura imodoka tibojana mu modoka nimba ari ibiterane byabaye umwe arama yatse imodoka undi yatse imodoka bazambwira se umugore wawe ni uwuhe akaza atunga abandi bagore kuko nyine ubifuza ariko kandi si byiza abo bagabo nabo twabagira inama ivuga gutya mu by'ukuri umugore ni umutima ibyo mwita ku bandi bagore rero ngo abagore ni beza kubera isura mubabonanye uriya mugore nyamara ushobora kuba mubi ariko mwiza akaba ari wa wundi isura ntabwo ari we mugore niba warashatse umugore be proud ugomba kuba proud yiwe uko yobasa kose niba ari mwiza kuranga niba bari mwiza kandi umwiza ni uwawe n'umubi ni uwawe kandi ari ukuntu ushaka mubi ariko kubera ko umukunze unamukorera n'ibintu byiza byinshi
yoba mwiza cyane umuntu azamubivana n'ukuntu wamufasha ukuntu wamufasha mu mutima wawe nta muntu mubi n'ubundi ubaho twese twari mu ishusho y'Imana twese twari mu ishusho y'Imana niko Imana ibivuga nta mana gambi iriho nta mana nziza ibaho twese ni Imana imwe twaremye mu ishusho y'Imana nyugwa n'ishusho yawe kandi noneho niba wazanye umugore uko ameze kose ni wawe ni mwiza kuri wewe uriya mwiza ni mwiza wundi nawe uzujana nawe hari abantu abagabo bamwe batujana batoshana aya kera ariko abantu n'ubu oya izo zari zakera kandi biri mu muco ubu nyine batojana hano he kera gituma batagaza bajana ntabwo so kuvuga ngo nuko atari proud yo cyangwa nuko ataramukunda aho byari nkihame ni ku muco umugabo w'ifura ngo yamashorana n'umugore ngo bagiye mu isoko ngo yararemye cyangwa bagiye kwinjira ahubwo yagaza musunza nk'intambwe nubwo basohokaye ndibona ariko nawe kuvuze nyine none n'ivyo washize iyo ngiyo ntabwo ari ivyubu nakubwiye ngo ivyiriye igituma umugore n'umugabo batoshorera ivyiriye ni umuco bari ku muco kubera ko umugabo w'umunyamurenge gushana n'umugore si cyane uvuge nkiri iwacu muri Kongo si cyane ariko izubu nyine hano turi muri iki kinyejana umugore gushana n'umugabo ni ibisanzwe hakaba n'abandi bagabo badakunda gushana n'abagore hano muri uyu mujyi wa Nairobi muri Nairobi muri Kigali aya njyewe ko ndumva ariyo ariko n'ubu bidacahana akamavuga ngo yahise tujana mugapangana gahunda murajanye ahantu ariko agakenanga gusumza intambwe kimushorerane uzi ugenda nk'inyuma yiwe cyangwa ugende imbere yiwe nanahura byenda n'umuntu abanza ahagarare bavugane kandi azi ko muri kumwe nawe ukagenda inyuma yiwe cyangwa ugenda inyuma yiwe ariko nukuri ndakurahiye birahari ahangaha ivyo ni ibindi rero umugore mwiza mu rugo ni umugore umeze gute harimo kuba ufite ibanga mu rugo ukamenya ngo hakabamo isagiye twavuga gute kujera umutungo ni gute kudasesagura hari abagore benshi ubu nyine barimo kwirukanka sinzi ikibazo cabaye afazari mu mbabare naje nivuga cyo ndumudamu kimwe nawe niba ari akantu kirari katubamo niba ari iki hakaza ngo asosi igitenge cagana c'ibihumbi 7 noneho wa mugore yareba mugenzi we yambaye cya gitenge c'ibihumbi 7 nawe akumva yo cambara kandi ubushobozi bwanje timugana nubwo wa mugore ese ico kintu kivuga nk'iki wobwira abagore inama gute bifuza kugera ku bintu badafitiye ubushobozi kubera ko naka yakoze ikintu naje ndagikora abo bagore nabo ngo barahari hano wobagiriye ihe nama murakoze cyane abantu bo kuri Ngeneye Official cyane bashishikarize no gukora subscribe badukandireho cyane rwose icyo nabasaba no gukora subscribe kuri Ngeneye Official like share comment tugashigikirana hari ibiganiro byiza rwose mu Mutabarikiwa hari ibiganiro byiza twubaka hariho inyigisho umuntu kujya nta muntu wamaze kubaka urugo ngo tuvuge ngo yaragubatse ya docteur mu rugo ntawe ntabaho habe nabize n'abaminuje umuntu wese ugomba kumenya ko umwana afunze mu rugo gusa ikintu go turusha bende abantu bashaje bazigize iminsi bazikomeyemo ukabona nyine rurakomeye ni inama twebwe tukibwira ngo barazishoboye ni inama no kugira ibanga ako kantu nako gatinde ibanga mu rugo afata urugo rwiwe akamenya ibanga akamenya icyo avuga mu rugo akamenya icyo yosora n'icyo yosigaza mu nda ariko uzusanga muri iki gihe abantu barapanguritse amakuru yose aya makuru tuzi umenye izo uvuga tuzi umenye izo ubika ucira tuzi umenye izo wacira tumenya ibyo tumenye icyo wosora kico mu rugo rwawe tumenye icyo wogumana ikintu waruvuze kuri abo umugore wirari umugore wirari kuvuga ngo nimba ari irari nimba ari ubwenge nimba ari iki ariko ni kirari nama wazo ni irari ko vyitiki ni irari kubera yuko sinubona wewe Ngeneye wambaye ihuzu y'ibihumbi 6 Jesse nayaza imahuzo gasoboka zirahari none ngo haje indi nyine ngo haje indi gango ko arayitana ngo nimba ngo ari ngo Elizabeth oya ni kuko ngo yahuzu nayo yaje ngo nyine izamenyekana ngo ni Elizabeth kandi urumva ngo Elizabeth yasohotse kuko abagore bahagaze hano ziri munsi y'ibihumbi 2 noneho turashaka kwiragura ibihumbi 7 kwidodesha hari umugore wanyongore ngo haje ihuzu ngo ni Elizabeth yewe iyo ivuye ati ngaho nyumva ngo yaje
noneho nk'uwo mugore ikintu nomuvuga sinyomutinda cyuwo mutinda ariko uwo mugira inama kube inama nomugira abagore bameze gutyo inama nobwira abagore bameze gutyo babona kaje kose akamira amababa abona kaje kose akabura umutekano yabona kaje kose agateza jamu mu rugo agateza stress umugabo urangurira space icambere noja kumubwira mbaze ubushobozi dufite ubushobozi bwiwe kuko sinobwira umugabo wanje ngo hasotse huze ibihumbi 6 birindwi aza yinjiza 1000 ku munsi cyangwa basi na 500 arozogenda mu kazi niyo n'icyo bitatu na 300 ndagira ngo boyitaha akatahana 500 ngo nimara ngo sare ngo nangurire ihuzi ibihumbi tibibaho ese 500 ayo mafaranga uyashize mu kwezi izo ni faranga zingana na amafaranga make cyane nukuramwo 7 mugahaha mukagira gute hariho school fees z'abana ukuragura ihuzi ariko banagira n'umutima jewe nimba ari ubusheshe ngira nimba ari ubwenge nimba ari ukudatwaza ngene ejo sindariciye n'abantu bose badukurikirana ndarahiye habe nubwo nobona amafaranga umuntu akambwira ngo koherereje $200 urumva akangakoresha $200 genda ugure speri y'amafaranga wumva ukeneye cyangwa iyo kuzi 7,000 byose nuko Imana ataye no oya si bibi nabambara neza ni byiza kuba smart ni byiza ariko se uyambaye mu gihe kimeze gute uyambaye amafaranga se uyafite sino yambara ayo mafaranga nubwo no yabona oya uyambara uzona yambare ni byiza ariko uyambaye gute ese ubushobozi bwawe bwoce speri ni byiza ufite amafaranga acira speri agakora n'ibindi mu rugo nta mpamvu yazoyambara ariko turagira inama bari abadamu badafite ubushobozi umugabo arirukanka ku kwezi akinjiza amafaranga 15,000 ugashaka kwambara igitenge cy'ibihumbi 7 mu 15,000 niko twavuze ese bya 15,000 bivemo 7 by'ihuza bira ari amafaranga yasigaye azohahira abana ukwezi gushire azishwa school fees y'abana muri make umwana azogwara muri 15,000 ku kwezi mu bikoresho wowe wakunze kugura ihuza y'ibihumbi 2 muri make nabo twashaka icyo ubushaka aho ngaho wewe mugore utekereza uko ngo nibitaga ubukeneye mu nzu ubudakeneye gushira hamwe n'umugabo kubera kuko izo ni ibintu umva nabitumvikana kubera ayo mafaranga ntayo mwa mufite kandi nayo mwa mwabonye tugomba kuvuga ngo urafata n'ibihumbi 7 byo kugura impuzu mudafite mutishura umwana school fees mutishuye inzu y'abandi y'abanyakenya turimo hano urakodesha urahera kugura ku kibiri kugera ku mazi kugera ku nzu ivyo bintu byose bitarabikemura mu nzu tunguze sukari kuvuga ngo urambara ihuzi ibihumbi 7 $2 genda utuze nimba amafaranga wayabonye ukabona ufite ubukene ngo bwihuze bwo kwambara genda ugura ihuzu cishimake isiri ihuzu ni igihumbi hariho ngo abarenze batacyambara izisi abo nyine bageze muri ubwo rwego kandi si bibi natagari bibi bifitiye ubushobozi ariko jewe kuri bara badafite ubushobozi nono bashaka kumera nkanaka oyaye nindeke kurebera kuri uriya wambaye iyabirindwe nimba ibyo ayo mafaranga aje 10,000 kaba mfite nkeneye kwambara impuzu kubera ko hari igihe n'umugore nawe yogira ubukene bwo kwambara impuzu agakenera kudodesha egera umugabo wawe mubwete se ko kabonye amafaranga 15,000 reka nkuremo 1,000 ngenda ngura igitenge hariya cisiri bazokindodere andi asigaye twishurira abana cyangwa twishura inzu cyangwa duhahe dukemuze ubundi bukene buri munsi amahoro atahe mu mahoro atahe aganze ibintu bigende neza urugo rwanyu rwubake neza ubundi bazavuga ngo urugo sazavuga ngo urugo hajya n'umugore urugo ngo umugabo asaba ngo umutwe w'urugo umugore akaba umutima ese umutima n'umutwe wowe urabona ari igikomeye umutima cyangwa n'umutima si umutwe akomeye kubera kuko ni umugabo uri mu nzu kandi niwe mutwe wese ariko umutima niwe mujyanama uza gukora ikintu wa mutima uzikora ikintu umutima wakubwiye kubera kuko umutima umutwe nawe urakomeye kandi abagabo turawubaha niyo mitwe turabubaha cyane ariko kandi umugore niwe mutima umugore niwe mutima w'urugo umugore noneho yani agomba kuba umujyanama w'umugabo umugore nyine ni umujyanama w'umugabo si ukuvuga ngo agomba umugore ni umujyanama ariko kandi hari abagore nabo batagira abagabo inama ngo batagirana ibiganiro umwe ni gahunda z'undi ni gahunda umugore si ibyo bintu bibaho birahaba ndakurahiye gusa timwokumvikana mu biganiro byo ni bisanzwe ariko mwoganira timwokumvikana mu biganiro hari igihe mutokumvikana ariko mwaganira ico nico nemeye mutaganira
mutaganira umugabo aramenya ngo ndakora ibi ndinjiza aya umugore ntabizi ndishura inzu aho ndagura ihuzu aho ndakora gahunda zanje ndohereza iwacu nakagize ikibazo ntashobora kubwira umugore tewe turakora ibintu cyangwa twinjira amafaranga nishura inzu zagenze gutya kandi n'umugore nawe bikamuha amahoro ugasanga atari ikibazo bifite nukuri tiyoreka kugira ikibazo tiyoreka kugira ikibazo gusa tiyobyerekana kandi ko bamufashe gutyo nawe yobzakira oya ntazakire rwose namwe turabagira inama badamu mufite abagabo bameze gutyo ni ibisanzwe ko turagirana inama kuganira nibyo byiza niwo muco mwiza muganire n'abatware banyu niko kwiza niba mutazokora amakosa nyine ngo usange wenda amafaranga umugabo kuri abagabo sinzi kuri uyu mugore niwe uzumenya ngo iki kintu cyane kirakehanye rimwe na rimwe akaba yabwira umugabo ati yewe iki kintu ni iki dufashe naka umugore kandi umugabo atabitekereza kandi si umutima urazi neza ko umugabo yogira amafaranga atatekereza no gufasha iwabo iwabo avuka apana ngo ukabanye kuvuga ariko iyo ufite umugore mwiza akakubwira inama aya mafaranga twokora gutya cyane ibintu bikagenda neza urugo rwose rwubakwa n'umugore urugo rwose rwubakwa n'urugo rwa babiri ari umugore n'umugabo ariko urugo rwiza rumeze neza bivana n'umugore hari akandi kantu tugarukaho twatangiriye twavuze mbere kavuga ku ibanga hari abagore batakigira ibanga ubushize naragiye ahantu mu mujyi tujana n'umugore umwe rero nari mvuye turazana ni ukuri ntazi pe gusa mubonye ni umumenyi ambwira amakuru y'umugabo we ambwira amakuru y'abana bapangiye mu nzu ngo b'abakobwa ambwira amakuru y'umukozi afite ambwira amakuru noneho ngo nsohoke mu modoka ndatekereza uyu mudamu ashobora kuba nzi wenda jewe ntamuzi kuko numvaga bitoshoboka umuntu gusa duhuriye mu nzira namutangira ngo amakuru numva jewe bitoshoboka numva uwo mudamu ni ukuri anteye ubwoba siko ubaya ni ukuri nawe turamonyesha abantu bameze nk'abo bo bagiriye nabi kumenya igihe abantu bavugiye umuntu nk'uwo inama nomubwira ni ukumenya nk'aba bantu bakunda kuvuga ugasanga umuntu akunda kuvuga yagera no mu bandi bantu iwe akaza avuga haya yibwira ngo umuntu ugenda hayabwira ni umuntu ugenda w'umuvukanyi umuvukanyi kandi atanze uyu ngo none yazabwira none muravukana kubera ko iwe yarambonye abona ko tuvukana none kubera kuko sinzi ko napfa guhura n'umuntu mu modoka tutaziranye tudasengana abana tutavukana ngo nabantangira ngo namuhurumurira ibintu byose byo mu nzu muwanje kandi byarabaye kubera abo badamu bagiriye inama umudamu mwiza agomba kumenya kuvuga ibyari kuvuga iki agomba kuvuga ukivugira agomba kumenya aho agomba kuvugira agomba kuvuga akazagira icyo avuga akagira n'icyo asigaye akamenya ijambo ngo iri jambo ngiye kuvuga ndarivuga hano muri sosiyete ntacyo ritwaye ni iry'abantu benshi cyangwa nyine nikaho ryerekeye abo bantu turi kumwe ariko tugomba kuja nta munsi n'uyu nubwo mwaba babiri turi babiri gukenje nawe ntabwo tugomba kuganira amakuru iyo tugomba kuganiriza amakuru yo mu rugo rwacu tibiba habe nubwo twaba dusengana nubwo twaba tuzanye nubwo twaba gusa turi babiri je nawe ntabwo tugomba kuganira gusa si bibi kuvuga ariko menya ngo ese uyu muntu zanumva bavuga ngo iyo ugize n'umuntu uganiriza ikibazo cawe umutima uzuruhuka si bibi wenda tuvuge ku rugero ufite inshuti kandi buri inshuti ziratandukanye nabo ubu ufite inshuti nyinshi abe nabo dusengana n'inshuti ariko hari ya nshuti yo ku mutima ushobora kumenya kino kintu niba kimuganirije ni twembi babiri ariko nta bantu ntabakibaho uko ari bakeya muri iyi minsi uri mu kwiruka ukizera umuntu ngo ni inshuti ukaba wamubwira ijambo kuri rya jambo ukamuryumva ahandi wamubwirije amajambo aratandukanye wamubwira bene iri jambo ryo hejuru ariko tuwokwamubwira ijambo ryo mu nzu muwawe iri indani nta banga rikibaho wumve ko noneho ndasebeje abakozi b'Imana ni ukuri nimba ari mu bantu nubaha n'abakozi b'Imana ababimbe gutya nico kintu nemera ariko ubushize hari umuntu wanganije inshuti yanje numva ndababaye arambwira ngo hari abakozi b'Imana baje gusengana nawe mu rugo ababwira icyifuzo cyo kumutima kandi yizera iyo ataje nimugwe aravuga ngo kubera ko mbabonye mugakandagiza ibirenge hano mu wanje ko ndumva nkize ndababwira ko ndakize mutarasenga nababonye gusa numva ndakise none ndababwira ikiri ku mutima wanje kingoye
umudamu aratondoroka barasenganye ngo buce yumva undi mugabo ngo aramuhamagaye gusa undi mugabo w'umufamili sewe ko numvise amakuru ngo nuku ivyo bintu bimeze gutya wa mudamu ga aguye mu kantu ivyo bintu ninde nabibwiye bigenze gutya babakozi b'Imana baje kuvuga ati kwa naka vyakomeye urumva ari yabibwiye abo bakozi b'Imana babasengana icifuzo ikintu kimugoye mu rugo wa mukozi w'Imana arirukwanga ngo ntiyari n'umwari babiri ariko umva babiri gasibo bajanye amakuru umwe gaje kuvuga amakuru kwa naka vyagenze gutya mukanaka atubwiye iri taje rimugoye nuko bimeze ivyo bintu naho ubwira nk'abo bantu inama nukuri pe nimba abafazari Imana gusa nimba bahari kandi barabikoze turabagaye yarambwiye yarambwira ngo nimba ari mu bantu nari nise kandi gakuriye atari ikintu bankoreye yewe abantu tugiye gusengana kugeza abantu bananiwe gufata ibanga mugiye guse icifuzo oya aba bantu nyene nawo umuntu uzo ubona nyine abantu basenga akama yumva nyine yomubwira ikintu kandi nawe ari umuntu kandi nawe badakagira nibanga ariko kubera kuko nyine abantu nyine turimo abantu batandukanye kandi nibi hari igihe ubona ufite nyine ikibazo kikugoye ukavuga ngo kubera ko nzi ko runaka kubera ko nzi ko nyene yazasenga reka mubwire kino kintu ndebe kuko akifashamo noneho nkagenda nkimena inda mugana aho ndabuze bagiye kwimena inda nkimena inda kavuga nje mpangira gukunda kubwira umfashe mu masengesho ugire ico wumfasha warangiza nyine nawe ukamugenda ugashika nyine ukabibwira abandi ibikina kera kose habe kera kose nimba barabikoze ndimo gazoze kubikorera undi muntu uwo mwabeshe nukuri iki kiganiro ni mukirikirana akagira utuntu ariko ndimo gazoze muzabigumana hari ikindi kijanye n'ico kera kose uretse ngo ni ibihe by'ubu ngubu byabaye gutyo kera iwacu muri gakondo habaga guca ku ndarasi ubu ngubu abantu tutabakizicaho ni umutima wawe ndagira se ni wowe n'Imana yawe ndagira ngo nuko ariko kera kose kandi tuvuga ngo ntibihari tuvuga ngo ntari ibyazo tuba tudaca ku ndarasi none ni iki cyabaye ubundi dusubiye ibi izaha birahari zotuma duca ku ndarasi kandi byinshi abantu barumva iki kiganiro n'umva ngo rusako rw'abana mwihangane gatwara byaye cyane twihangane igituma ibyaha birahari kandi byo kwirega so kuvuga ngo abakera bacaga ku ndarasi niyo bafite ibyaha bikomeye reka da none ivyo byabaye nibisirimu abantu bakicizerana ndakura icizere cyarabuze nuko icizere ukabona kiracaha nugishira naka arakibwira abantu uramara kukivuga wirege numara kwirega umuntu wakibwiye nawe aracongorera mugenzi cyangwa natacongorera mugenzi nimba ari umuntu nimba ari umupasiteri wireze abapasiteri batware turakunda kandi turaboba ariko hari n'abapasiteri nabo batagira ibanga nimba umwireze ikintu yamaje akongorera umugore numwirezaho ikintu agenda akibwira umugore ati kujya nakaga waruzigo numwise tuvuge nk'ubu nyine jewe byenda tuvuge ngo sindumva ndacara umukobwa sindashaka twayinda urumva cyo ni cyanga gikomeye twayindaga sinyibyaye nimara kureka kwibyara gendega nyirege ko kuri pasiteri uyikuyemo se nyikuyemo ngenda nyirege kuri pasiteri je mpanyumvaga icyaha cyakuremerereye kubera kuko ntabyaye reka ngenda nyirege kuri pasiteri ngende nyirege icyaha kwadavuga ngo iba bariyo mwisi no mwijuru wabariwe kandi iyo utenzwe mwisi cyangwa ukabirirwa mwisi no mwijuru ubutenzwe iyo ni ijambo ry'Imana ribivuga noneho ngavuga ngo reka ngende nyirege kuri pasiteri kagenda kireka kuri neza nkimena inda nkavuga ngo pasiteri mbabarire nakoze iki none nababarire pasiteri akamfukamisha akansengera akambabarira yamara nijoro ati kujya garuzi runaka zenda za ndirimba hano cyangwa ngira ibindi tuzi ngo umwana w'umwise wa mukirisitu nari muzi ngo umukirisitu ndango wa mbere muri iryo kanisa n'uwo nguwo atekoze ibitangaza none ubumenyi runaka ejo bamenye ibyaje kumbera nakubiswe n'inkuba yaje nyiro harambwira ngo yakuyemo zenda umugore wabiganirije umugore wiwe nawe afite indi shuti akamwongorera zenda habaye ninga muntu kararirimba hano cyangwa karakora ikintu akaragira kuri Yesu ejobundi yaravuze ko yakuyemo inda yitse pasiteri yakuyemo inda nuko ukamusangaga ibintu ni nkaho icyizere kirasa n'icyabaye gike ukubanga uzahari yabanga ntabanga ngo abiregaga muri Kongo ngo uzi ko kera
ngo gusa ubu no ngubu bavuga ntibakigira sinzi abapasiteri usaba batabirega habe n'inshuti yawe cyane mwagaza mutaramana cyangwa mwanezewe akamba gukura ngo zagenze gutya bigenda gutya akamba kubibariraho habe n'inyoni muri Kongo nta muntu ariko iwacu ni heza je navuye muri Kongo yego twari tuvuze hejuru y'ibanga mu by'ukuri abantu bose bameze gutyo ari abakozi b'Imana ari inshuti mu by'ukuri hejuru y'ibanga nibyo twari tuvuze abantu bose mugende mugire ibanga niko kwiza ngaho umutima wacu natubwira ijambo ubwira abo bantu bameze gutyo dusoza nta byinshi twabavugaho icyo gusa twavuga ni ugufata ibanga umuntu nakugirira icyizere nawe uzamubera imfura nyine bigende neza nimba azoba yaje kukubwira ikintu ibanga ry'akarimena ari umukozi w'Imana ari umupasiteri kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo abapasiteri bagereranywa n'iyarara ahantu bamena ibishingwe igihe umuntu aba yabonye ko ari ngombwa kukubwira ikuremerereye emera akikurundeho nurangiza nawe ukirinde nyine ibibanga kandi wewe iyo ukivuze icaka kimuvuyeho kiba ari we gisigariyeho nuko ariko muza mufata amabanga y'abantu umuntu bayakwiza akakubwira nimba yananiwe kugifatira we yagiriye icyizere cyane ariko nta kundi uzubifata uribiki ibintu bigende neza turabashimiye ndango turashoje turabashimiye mwebwe mudukurikiranye abantu bose bari ku migabane y'isi n'abantu bakurikirana ngeneye kandi mugende mukurikirane mumukandire mureke umutima mubi mukore ibintu byose biriya bisabwa kugira ngo ariko ngo hari abari mukugira cyane mureba umuntu ukavuga ngo uyu muntu simukoreraho kandi uhaye mubona kandi umuzi ariko mugende mumukandire badukandire twese ni umugati tuba twaba dushaka kugira ngo ibintu bigende neza kandi hano no kwamamaza ubwami bw'Imana tureke imitima mibi tureke kuba abantu babi abazarenda ntibazo tubwira imitima mibi ngo natwe basigaye tukomeze tugirane imitima mibi tugirane amashari nta mutima mibi mugende kabisa mukurikirane ingene ofisho kandi mumuzamure nawe agere ku cyo yifuza cyane kandi murakoze cyane hamwe n'icano yanyu turanabashimiye urakoze cyane gushima turabashimiye mu by'ukuri abadukurikiranye mwese murabizi ko umutima wacu yagize amavuta menshi nimumukunda mutwandikira hariya muri comment tuzamubagarurira kugira ngo dukomeze duhugurane niko kwiza amahoro y'Imana bane namwe mukomeze mudushikire muri byose turabakunda cyane shalom shalom